Сегодня гость проекта «Золотой фонд» наш профессор, известный на весь мир ученый, профессор кафедры фольклора и культуры Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного федерального университета, доктор филологических наук Василий Васильевич Илларионов. Василий Васильевич Илларионов, доктор филологических наук, профессор кафедры фольклора и культуры Северо-Восточного федерального университета. Родился 8 сентября 1946 года в Кюкяйском наследии Сунтарского улуса Якутской АССР. В 1973 году окончил Якутское отделение историко-филологического отделения Якутского государственного университета по специальности филолог-преподаватель якутского языка и литературы. Василий Васильевич всю жизнь посвятил науке. В 1981 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по теме «Искусство якутских аланхасутов». В 1997 году докторскую диссертацию по теме «Сказительство в системе фольклорной традиции народа Саха». Василий Васильевич работал преподавателем в Вилюйском педучилище, старшим научным сотрудником сектора Олонхо Института языка, литературы и истории. С 1995 года Василий Васильевич работает на факультете якутской филологии и культуры Якутского государственного университета. В 2003 году был избран деканом факультета. Сейчас является заведующим кафедрой фольклора и культуры Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. Основным направлением научно-исследовательской деятельности Василия Васильевича Илларионова является сказительство. Одно из ключевых проблем мировой фольклористики – устной традиции якутских аланхасутов. Василий Васильевич первым в республике начал использовать технологические средства фиксации памятников устного народного творчества народа Саха. Он является автором более 300 научных трудов и учебно-методической литературы. Василий Васильевич Илларионов – отличник культуры, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия, обладатель знака «Гражданская доблесть», учитель учителей, отличник культуры Республики Кыргызстан, почетный работник высшего образования России. Ден бар это олор анна трәбтен мен ем керкен таққақта жона бар эри баран каттыттыра болу атын бидатырга келен атын олон оде мен ону канданы анда сыяута уны индиан анаватым тода детаққа ем бир трәбттере элбахтыры оны эбеме мәккен самай улхан оролла кинеме Доктор дәші остурия тәті, сәнде тәті, оны баратын істолап бұтын, онда ол бейге түбәға олың қолуыр, ұлғып тойар жондар бағылыр әті. Мен осколаға керем барамын, әбім остуриялара кенеге кербетін, ол тектер гәбітін. Әбім бұл остуриялара қантан білер байын еден. Бұқа фольклорға тардыстым. Он тағаламыты болу. Антон осколаға болланы олысы шөйді көремәті аборты көренәтші. Жаным тоқты өріқтір абақтар. Кімден әні өріқарда дейіп бат. Ол күннен баран мен кенегені ағарбын сөбілер етім. Ақпы кенелербін оғыларға да кәпсір етім. Ондан кенегені ағар кея фантазията такуя кең болар. Интернет школа, онда эргәе қос территориятар олар үлелер рабочайдар олара онда келен үйренелер әті. Нағачы условия бағындағы тердебіт интернет школа әті. Индігінен о школа үйренері тақпытына жүгірі жүргін батыр олон қоны.
биге уусуран самолетин сказ туруран турабыз темен онны маса хенка эрхе дебуту оннан учуталар бут оны боллана биге болгон тобутун интереспитин фольклорга эмне туайбыттара. Егенан боллана фольклору комуюген керексабыз капта ойбажаранус нехлектерина хиджан фольклору комуйретебит онда литературный хагетин таарретебит. Ол билен турар мен тухбар öberana бар дирегнин кирбите онна фольклору чоттан мен керексеретим. Оньотргытта мен элбактык капсатар сехергаретим. Тохсус онус класс көрәне жан şey öğrenirler kıcağızlarga tiyen kırdaşka elide istoryatın adıydı her yetin kıtıdaktarın tonan elbak materyali olmuş budum. O materyalların birinde bağlılar. Yani men o skolaga öğrenirler hakıtılıgar kiren öğrenektakpın diyen sığıl soruk ödebil barete. Rıkıva ekreterin kıtta munyakka mökküyen turabın. Mağnay kim kıhta öğrenekka kiddin kayın kirbesi oğları komuyan ağlan tüttürü duydulargar ağlan ürületin diyen. Oğlar migin üyebitleri olan baran hem bir açılarga partiya komsomol tuğa küstek. Onu iki ürelen baran toğtolahan konkursahan ürdügüreka hakalatı tutassan kirbetim. Bir mağnayki ulhan konkursu olan tavlut oğlar kirbitleri onunla migin kıta İlk naroda hürriyatçı, Yegorni Mokov, Semen Tumat, onunla profesörler, doktorlar Gavriş Birikep, men, ondan ürektörü kalırlar, atında eğalidir, kolları Nikolay Alexeyevich Brzgala, Rusya, iki yıl bastavta konkurska, onunla üçüyle uçutal atın bıta, bana öğreyse, Oğlanı üçüyle jurnalist ete, onun bir ülbe bir soğan tutar buput, onun bari tutuspundan kiriyete ürekbeten bütel büppet. Onunla kirem varan olan kuruğu edin teridi bite. Da sen, Mikhail Şorosap köğüle bite, ondan da sen Filosofska nauka kandidata Dmitri Stepanovich Makarov salay bite. Ekin olan kodyan varan mundukka ıtavı candır ete. Ejegından bollana mün haçattan bu mün folklorga olan koğa ülelektakpın diyen sanır etim. Mannaga kursu bitiren baramın. Bir duydulağım olan kotun Martina Mitrofazı Karış oldu olan kotun tolaru. Altta şahs kurduk huributun. O huribut tekisbin bollana kuruhka alan esinler bipin soğuyu ömürü ve bu buttara. Ve kristalga jen bir bitim Maytafonga toluru ustu bir bastıkı kolabora diyen epittere. Bundan ülden sohibutun. Faykırı atı açorga Maytafonga huruyu hanga kirenlere kemete. Nikolay Alexeyevich Cehi hakaların Prokopy Alexeyevich Dalgan olun kolorun ustu butrete olur kılgaslar. Otan bir olun kop olağına besti alttalı rahat oğustu şahs. Onu Maytafonga varsa soğuk edekka devletten taksar. Onunla ehligar institut şunaya faykırız bağlı Timofeyevich Petrov, Folkloruna ekspedisiya üretiger kıttağındu birim tavarskı diyekelen folkloru komuyun olan konuruyun diyevde. Ona otun bir ürünü kıttağı ılınan iki ısılıgar hettun Allah'a folkloruna ekspedisiya üretiger kıttı bıppıt. Ona bir iga kavniroka bir bittere. Ona diyen bir Kadışevskaya Igor dişten kıcağız olan kotu görsebüppüt. Ona kendi olan kotun etteşaz kurduk. Doğru ustu bıppıt. İnstitutka tuttar bıppıt. Gümbügünü gardılı institut arxiv gar bar. Ona be olan kangaska bularıgar. Urukka bir şikkat ağaran kinigen oran tahar bıppıt. Biri davetim. Uruktar bıt tekstlerin olan kulurun Folklor atında materyalların kandıra huruyan kinigen oran taharar kurduğu ödüller ete. O bollana oluz. Hudurgu diyala bol batak.
Онна үйренек қанада, онна методикатын табық қанада, ұрықкөбішекке тағарық қанада, тоқта үрдақ қара үйре. Мойс боңы үрден олық бәт судырғы кем бағарар қолбуан ұстуын әп, үйеті де қанада, олың қоғыт диксията, онна хаңырар аңата төлбе кені атын. Оны ия ұстырышқуға бәті жаңы болан, бәті шуедік ұрықкөбішекке тағар бұта. Онна олың қорын әмия тоспа кінігенден тағаран тұра бұд. Онтан аспирантураға бұл ауылған конкуру аз бұппыз, бір местәу үс болан тұттар бұппыз. Мен әрі аспирантураға үйренер кәммәр бүтерен лаборанына қабытым. Ол аспирантураға неттаушыларға өдағы керемі ұстық еті. Оны білден тұра онына кергенден бетім, мен оны алабы жаған бүтерен терде қанада дейін. Бәккірі қамнасқа лаборанға өйлән кез бітім. Икке лабораннан өбі үләбін етерен, олған ұшонайдарға көрдерен, ол егер путиға Борис Николаевич дейін білдер олған ұшонай, доктор наук, ол көрбіті онна мені ұрытағыта атын еті мастерство оңқы сұлтып дейін. Ені үлән мастерство олонқұты мастерство олара болып батақ, үлән олонқұттары үскурста олар кәрішчугар сейді қайда үйренметтері, қайда олонқұт болбуттарын, олонқұларын қайда тердедірген туғынан. Ол ең искусство олонқұсы бір тыл наушын үлі олған соқталақ дейін аудын. Егенан Борис Николаевичтан үлі әппіт, Борис Николаевич эпическое сказательство ден книге тарбыт. Ол летігер ол мен кандидатская диссертация ұттан, он сәтті олған ссылкана оңыр бұт еті. Эдер ученый улахан достижение дейін. Егенан ол орамын хөпті қайсықандан үлі әуті өппен дейін аудым. Кандидатская диссертация бұн Алматаға көпскі әуітім. Ағыз аспираны кандидат кіндім. Оның болғана, о, бүттін даны дек қағар, студент сағылан наукаға артығын арайбытым, өлі дейбін. Айыл хорық тұрыл батағын болған баран, үлем қымдан бараталына, бетті әрде сыныбын. Тоғы олың қону, тоғы фольклору талбы кіні, тұғын сөбілән. Ну, человека, что такого вот, да? Что вот почему? То олон коден виге саханур отын тыланы айымнетін кылан чепчалы ден очоттын виге өйдер етебет. Онда учуталбарым, оны сирекке даны, игиге даны олон кону үйрете қанады ден өйдер еті. Онтан боллана олон ко кең. Мора акаян дойду тема элбэх кеге кандидат болунса потом иттен элбэ олонко көмүскәтидер. Анан булана мен олонкоттар таланып бутум. Onu bir süs olonqot atın külleren sürüy butum. Bilin bulana olonqot aksanırsa elbək. Onun men iti olonqotları hayanda üyesi tiyaqtaqpın. Olonqoların tarixtaqpın den sanır etim. Ondan men oğuşna halayatçım soğanırttan sağlan olonqotiya itinlik üreppite. Men dana olonqotları üretebin. Брайгын элбэх, оны бән бұталан ұллаққа, қанныгы қолы бұра. 200 проега этих пунсе. Мастаката та олоғым аспирантура үйренек біттен күнбі күнгеділі үйренер проегам. Памятники фольклора народов Сибири, Дальнего Востока де. Бұл серия әтті онақталлаққа манна қайрегер оған конференция бол бұта. Эпическое творчество народов Сибири, Дальнего Востока, где мы научились аспирантам, докладом работун, локотату сторонан, то лохан ушонайдер докладтары тоқтай хава мерете. Бурят ушонайдера, соктуя санда бадваиш, то локана Михаил Иннокентьевич, он институт директора найдокоп Бағлат Сиренович болан, тоқта лохан жоннақ вопросу докладын құрбыттары. О докладтары боллағына Сибир, оны Дальний Восток фольклористері алтын томнақ
kinigeni folklor kinigeten bilemden tarih taqtar diyen. Ebenler bağları, yukarıgiler bağları, ebenkiler bağlar. Olmarata kidbite bir hakalar altı tuğumu bilemden tarih taqbit diyen. O altı tuğumdan 5 tuğuma tağısıda ben bullana aspiranturanı bitirettağını bu seriyeni tuğumların bilemdenge kıttığın ülelem var butun. Onu siyekka kadih bardılı bu tuğumları bilemdenge min beyim üst tuğum bilemdenge gar horukları gelin taqsıbıtlara. Orduk men bu modern hava taktini olan ko üllebitin. Dolayısıyla bu olan konu men maytafonu ori butun. Karataya bahayı uğustan. Ondan bir şirket ağır butun. Ondan bollağına meşakı bilemden bitim. Tekılsa değişeski barıtın. Men or butun. Ondan hamilinin tuğum idi. Narod Yakutskaya Vryada poeziya diyen. Ondan narodın yaskaskı diyenleri hem ya onda sürün epey tayaklı roytu buyutnan. Ülelen bu onu siyakı dek pardılı etini baratın. Veteran çok buyutan tuttaran kalbitim. Eta onda elbaq bir denge minere bol batak. Saf ite ha min Allah'bar uçonay buyutan orbut üdem diyanı. Ondan iki spora yakıp bollağına bir yana sahaba oturdara diyen. Sahaba oturdara diyen seriyene olan ko şeydi bir bulun ninnetten bir denge olan konu üretitiğe tarqatıga elbağılarını puput olan ko tarqatta kösülerler. Onda bollağına bir folkloristler bu Gürgüstin Şergiz Nikolay Şemilyanov Allah urkuttan, altonusulardan, sakalın kotun Siriye'den tarihi diyen bu prohu tururallar ete. Ol günden barın üfkatçı hoq bulan ol bu pros köyen baharlı batağa. Ondan bullana olunqa ulhan volkomta urullar bu buta. Onna olunqa hektara diyen terebli bite. Olunqa anallah arastirahenleri bu buttara konkurslar dedim. Bu buttara tümrü ostollar da terebli bittere. Ya onna bullana muhbuliyosizlar Dimitrievna uçurga hektara bitse ete. Bu olunqa Siriyetin tarihka diyen bu pros turbuta. Jonno bullana Aysada Nikolay Zirkov kene olunqunuz karaxtı intelligiri ete. Onno bullana jabu Siriyene bahararga üfqatçı buta kene. Onu bir olunqo killeremmet. Onu iki hıllaqqa o kinige taqsıbta şediye bir bulun esse indiger. Bütek tom iki on hette Allah'a. Allah tabullahına iki tınçekke 15 Ağustos'ta bu tomları tarihe ülesipipit. Ondan min tuyarı siyemden kıtta ağız 9 tomu bilemden tarihipit. Zaten onun bulan bu Siriye'ni beyge 10 hette Allah'a tümüktayipit. Yeti bir iki sulakan proyekt bolar. Ondan 100 proyekt bollana birinde halgı taqsa turar. Andaydu epiceskay, andaydu narotun epiceskay emnilara diyen. Manda bollana toğun toğusallahı kaysına olanqa toq bolar edine şedi bir bolar edine bir Bişkek'e Kirgiziya varan konferensiya jibip bolsa onna magnagi tomundan mana talanı buput mana sandaydı biller ulaqan epiceskay emne onna şedi bir bolbut emne onna Kirgizler hüvelesbitler jakayıp bollana manas toqta 500 tığınca strakala ulaqan emne. Onu bir kinige ağaydak tapatar bakın. Oyun bollar jakayıp bu epiceskay emne kılgatan bir toqkan bıta. Kinige oğrantar bıta. Onu beygi sakalı tılbasta pıt. Ondan kendileri bollana bir yurgun bota olan kovutun nuşalıktan Kırgızlığı tar bıttara.
Onu da Kırgızlar bekka üyere körsüttüre bir diye prezentasiyalar yapıp onu kulağına miyaha Kırgızya kulturatın tuyguna diyen ağatı iner bittere. İzindik emme onta halgı başkirler kendini üretibit. Ondan Altaylar kendilerin, tuğbalar kendilerin uğruqtaq bud. Tuğbalar kendine okunan qarayıp, başkirler kendine Ural Batır den. Esen de bollağına Altaylar kendilerin tahardı bud, maday qaranı. Onunla bilegen Kakaslar kendilerin uğraş debud. Ondan bu seriya, andaydı tamamnaq seriya diyen etiye qatsar. Ondan min redaktör da bu yüzünden arıqtırılar ıstıtıya da huruyan kıttıhabın. Onun Aytay sanda yılaş bekki otomgamiya ikken birge üledi hecab. Olanqa şediver bu tugar tığınca 900 iki tığınca 5 Allahqa tutsallaq programma var buput. O programma olanqa olanqa hıqtırın tereyeni tartuğundan eti kiler bepes. O eti bit öğelen o tutsallaq programma kiren. O uluslararası tereyeni görülü bite. Onda onsuzlaq emiye programma oldu. Onda 15 yıllığa 2 son programma oldu. Bilim bulağına bu yıl emiye olanqa 110 yılın uğrağı tağısta. Hülbe hülületi bit. Anayasa dana 10 yıl nirgiçe üledelik kıyaq var. 10 yılga diğer harbaq bulun barın. Bu yıl kebeyge 110 yılmağında gıyan enduydugar tereyeni taqtaq butsa. Nuk haftanın olanqa etindik üledesti bit. Onunla Doğuşna üllerim tuğundan, kanlı kilgeleri tahar budum tuğundan beyim tuğum. Burayı iskustuva, Yakurskaya olan kusu taptiyen disertasiyam tuspa kilgenden taqqıvta raqta. 12 Allah'a tahar budum bığlağata, ondan ula bakın huriyan tahardım. Kolumuru bu kilgeni körün. Якутское сказательство и правдиво утверждение Новосибирского таққыта. Учалы таққып кенеге монографию туғын күрді, халғытын күрдік. Олықта тұстырадан ысысыларын түмен тағар бұтын. Онтан эпическое сказательство Северный Якутоптен. Олкен Борис Николаевич Путилап Тарып кенегетігер майгындатан етіндік Верхаянскайдар, қалымалар, абыйдар традицияларын туғынан. Манна ұруянда арбытын Новосибирскайға таққыбыта, ұншалы кенегелерін барда Новосибирскайға тақсыбыттыра. Ата бұл эпическое наследие народа Сахаден, бұл әме ұлхан кенеге, манна әлбәқ бұл простары тұру раббын, Хеттон без саспар тақыбы кенеге. Allah'ına bu nasıl bir şeyler ödəş verdi. Ki bu xatıskalan taharıların övülüleri. Bu yıl taqıbı da bu грани современной фольклористики diyen, текстология, сказательство, тотені цифровизация diyen. Bana ulağını şonayları kıttıvıttara. Bu min Hettun bir saspar Allah kinige redasyalarını tağdılar. Birini düğünü bu. Oru xatıskalar, oru sevmanın tahararı demin. Tabii sahri badda. İzin ben tahardım. Ben Molla'natan üniversiteye 12 yıldan üleliğimin. Ondan usuliyetler kıtta ülelerim miyaqa hüdda üçügey diyanıymın. Epeten kurduk etten o kandidata min idimeyden tağızda. Bara ise o daktaritten nauka hıstı canlar. Onun Türken'de kımsküller. Şolay bolallar. Ondan olan kay getiger üleli hejallar. Onun
Men öğrenäçiler bilen keň tuttabyn, kenler men tuýda rüýbatakpyn, öppetakpyn, kenler heteriyaktyra diýen. Kenler ýyldyraken, meýurut Jokovska bu erginlere jerek bollakdyna atyn egelerinden keňdik eksen ülüler. Ona men öğrenäçiler bilen, öğrenäçiler bir erenebin, onu kizlerinden keň tuttabyn. Oşusunda üleni kıtta, nugusuna üleni gehi versiyonlarda. Oşusunda ületi o kındırı nuguk, aracı nuguk ülelir bullakana o kücük toğanın azdı o. Oşusunda üleni kıtta versiyon, jonga herge takkan olan otuğunun kapsiyel üstleri bullakana, jonga herge dönemini kolubura eder bir aracı ait kapsiyetim, televizyon kapsiyetim, Kayık koru yönetim, içinde barıtı gibi. Ondan eminim vallahi. Maktal, улахан мактал.